Aya ni amagambo yavuzwe n'umwe mu basirikare bakomeye ba Isiraheli. Intambara ijya gutangira byeruye, turacyari muri Gaza. Hashize iminsi mike Isiraheli ihaye Abanyapalestine amasaha 48 yo kuba yinjiye mu gihugu cyabo bagafata ako gace ka Gaza. Mu by'ukuri Isiraheli indahiro n'intego yayo ni ukurimbura umutwe wa Hamas burundu nta gusubira inyuma. Irakoze Cedric niyo mazina yanjye, Isheni n'ibigezweho TV. Nguhaye ikaze. Reka Imana itanga umugisha irinde ingabo za Isiraheli neza. Amina. Izo ni inyeshyamba z'umutwe wa Hamas mbere yuko zigaba igitero kuri Isiraheli. Ubu tuvugana rero Isiraheli nayo nta gusubira inyuma. Iragaragaza ko ije nk'igiye gushyiraho iherezo ry'iyi ntambara. Igisirikare kirwanira mu kirere, ku butaka no mu mazi cya Isiraheli nicyo cyabanje kwinjira ku butaka bwa Palestine. Gusa muri uko kwinjira basanze bagoswe cyane nabo mu mutwe wa Hamas, maze ubundi amasasu si ugusesekara karahava. Ubu Gaza yigabanyijemo ibice bibiri, amajyaruguru n'amajyepfo. Agace k'amajyaruguru niko kari kuberamo intambara, gasa nk'akagizwe ikibuga cy'intambara. Mu gihe kingana n'icyumweru kimwe gusa Isiraheli imaze kugaba ibitero ku nkambi z'impunzi 5 muri Gaza. Isiraheli ivuga ko impamvu ikubita idatoranyije ngo irebe nimba ari umuturage cyangwa inyeshyamba, ngo ko ari uko abayobozi n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Hamas ziba zihishe mu mashuri, mu bitaro no mu ngo z'abaturage basanzwe, ndetse n'abera baba muri Gaza bakabahisha. Ingabo za Isiraheli kandi zimaze kugaba ibitero ku nyeshyamba zingana n'ibihumbi 2500. Muri iyo operasiyo yakozwe 34 b'ingabo za Isiraheli bose barapfuye. Hamas kandi nayo ikoresha ibitaro nk'ibirindiro by'igisirikare, kuko usanga muri ibyo bitaro n'ahandi haba harimo ubuvumo bwihishe cyane bujyakuzimu. Bivuga ko hariho inyeshyamba ziganira ibikorwa byazo by'iterabwoba ndetse zikanabishyira mu bikorwa. Amatank cyangwa se bimwe mu bitwaro by'intambara bikomeye cyane bya kirimbuzi bya Isiraheli benshi bita burende byiteguye kurasa isaha n'isaha kuko Isiraheli yabimanuye. Ubu Isiraheli isa nk'iyambariye urugamba. Abasaga hafi 10,500 byose by'abantu bamaze kuburira ubuzima muri iyi ntambara. Ubu tuvugana ibihugu byinshi biri kuvuga ko iby'Isiraheli iri gukora muri Gaza atari intambara ahubwo ari jenoside. Mu gihe Premier Ministre wa Isiraheli Netanyahu we akomeje gutumiza ibitwaro bya kirimbuzi byinshi cyane, akanakomeza kwitwaza amwe mu magambo yo muri Bibiliya. Mu ijambo rimwe avuga ko ari gukura abanzi be mu nzira. Ayo niyo magambo ari kugaruka mu kanwa k'iteka. Ese nibyo koko Netanyahu yaba ari gukora jenoside atabizi? Abaye yariyo se nanone ni iki gikwiye gukorwa? Zimwe mu mpuguke ziharanira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abacamanza mpuzamahanga n'amareta atandukanye bashinja Isiraheli ko iri gukora jenoside. Nyamara Isiraheli ikabyamaganira kure cyane kuko yisobanura ko iri kurwanya abarwanyi ba Hamas, ngo ndetse ikabiri no kwirinda. Ibi biri gukorwa mu gihe umubare munini w'abatakariza ubuzima muri iyi ntambara bakomeje kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Abari gupfa cyane muri iyi ntambara ni abagore n'abana, ari nako ibyaha by'intambara bikomeje kwiyongera ku ruhande rwa Isiraheli. Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva n'uwa Colombia bose bavuga ko atari intambara ahubwo ari jenoside, kuko ngo atiyumvisha uburyo ikiremwa muntu gishobora gushoza intambara kandi kibizi ko ingaruka zabyo ari urupfu. Mu magambo ye iyumvira uko Minisitiri w'ingabo muri Isiraheli Bwana Yoav Gallant yavuze mu minsi ishize. יש לנו עוד מלחמה ארוכה. זה לא יום וזה לא שבוע וזה גם לא שבועיים. nta mashanyarazi, nta biryo, nta mazi, nta esanse. Buri kimwe cyose kigomba gufungwa. Turi kurwana n'inyamaswa abantu kandi tuzabikora rwose. Ubutabazi bw'ibanze nk'imiti buri kuzanwa mu ndege ya gisirikare ya Jordania. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugerageza gushyiramo imbaraga, uko White House yatangaje ko Vice Perezida wa Amerika Harris Will agiye kuganira kuri telefone n'umuyobozi w'umunyamahanga utaravuzwe amazina. Nta yindi mpamvu kuri icyo kiganiro ni ukurebera hamwe n'ubundi kigiye gukorwa. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken aherutse guhura na mugenzi we uhagarariye abayobozi bose Mahmoud Abbas, avuga ko Amerika isa nk'iyabatereranye kandi yari ikwiriye kugira icyo ibikoraho. Uyu mugabo akaba asaba umusada cyangwa se ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Blinken iyumvira icyo yabivuzeho. Buri gihugu cyagakwiye gutuzaho, kuko ibyo tubigerageje
byatugeza ku cyo twese dushaka, harimo kugarura imfungwa z'intambara mu rugo, kubona ubufasha burenze muri Gaza, ndetse kandi ibyo byose bikubiyemo no kugarura abantu muri Gaza. Nk'uko byumvikana, ntabwo watinya kuvuga ko Amerika nayo yitarutsa kuba ari icyo yakora kuri iyi ntambara. Ubu uyu munsi wa none nta kindi kintu kiri kugaragara mu mujyi wa Gaza uretse umwotsi mwinshi cyane kubera ibisasu bya kirimbuzi n'imirwano iri kuberayo. Ingabo za Israel zatangaje ko zafashe ibihome bikomeye bya Hamas mu majyaruguru ya Gaza. Biravugwa ko Israel ari iri kuhakontorora. Uyu munsi wa none kandi Israel iri mu cyunamo. Iki cyunamo ngo nta kindi nuko Israel iri kwibuka ndetse ikanunamira abasaga 1400 baguye mu gitero cyo kuwa 7 Ukwakira 2023 Hamas yagabye kuri Israel. Icyo gitero akaba ari nayo nkomyi y'intambara yasize icuraburindi hagati y'ibyo bihugu byombi. Ku bikuta bishaje hafi ya byose byo muri Israel hashushanyijeho amasura y'abagera kuri 240 bashimutiwe muri icyo gitero. Israel ivuga ko itazibagirwa na rimwe iyo tariki no mu mateka yayo kuko ibisa nk'ibyo byaherukaga mu myaka 75 iciyeho. Nubwo Israel kandi iri mu cyunamo, ntabwo yigeze itanga agahenge na gake ku baturage bari muri Gaza, kuko n'ubu ngubu ikomeje kwatsa umuriro ku banyapalestine. Nkwibutse gahunda ya Israel ni ugufata Gaza kakaba agace kayo biyoborera uko bashaka. Nubwo Premier Ministre wa Israel yavuze ibyo kandi, abasesenguzi bavuga ko ari amagambo gusa, ariko ngo gufata Gaza ngo ibi ya Israel ni ibindi bindi. Ibyo babivuga ngo kuko mu mwaka wa 2005 aribwo Hamas yongeye kwigarurira aka gace. Netanyahu avuga ko adashobora kuzimya umuriro yakije muri Gaza mu gihe imfungwa zose z'intambara zitararekurwa. Iyumvira amagambo yavuze. Well, there'll be no hano isanzigera nk'agahenge Hamas kuko twabahaye igihe kinini gihagije mbere y'ishimutwa ry'abantu bacu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden wavuga ko Israel iri kwishuka cyane kuko ngo bisa nko kwikirigita ugaseka gutekereza ko ushobora gufata Gaza byoroshye ikaba agace kawe kakayobora gutyo. Nubwo Joe Biden wavuga ko bidashoboka, nyamara igisirikare cya Israel cyo kivuga ko ubu tuvugana cyamaze gufata amajyaruguru y'agace ka Gaza. Bavuga ko bakubitiye hareba inzega Hamas yose. Abanyapalestine 5,000 baraye bahunze mu mujyi wa Gaza mu ijoro ryashize. Mu nama iri guhuza leta zirindwi zivuga rikijyana ku isi, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati: biragaragara cyane ko Israel idashobora kwigarurira agace ka Gaza, ariko mu by'ukuri ni uko hari ibyo Israel ikeneye kugira ngo intambara ihagarare. Imirwano irakomeje mu gace k'amajyaruguru ka Gaza, ndetse buri uko bwije n'uko bukeye abantu bakomeje kuburira ubuzima muri iyi ntambara. Nta na hamwe hatekanye mu by'ukuri, nta mafunguro, nta mashanyarazi, nta burezi, nta mazi, nta buvuzi n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Nguko uko intambara imera, izo nizo mbuto zayo. Turakomeza kugukurikiranira buri gakuru kose kubiri kubera muri aka gace ka Gaza. Uyu munsi ni umunsi wa 33 intambara itangiye. Twe twitwa Bigezweho TV. Nkwibutsa gukora subscribe niba utarabikora, unasangize bagenzi bawe ibyegeranyo byacu. Amazina yanjye Nirakoze Cedric. Imana ibarinde.